ni The Voice TV nk'ibisanzwe tubageza amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu n'ahandi wayasanga ni hano kuri The Voice TV. Imyidagaduro, siporo, politike n'ahandi wabisanga ni hano kuri The Voice TV. Yemwe no hanze y'igihugu tubagererayo tukabazanira amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu ngeri zose n'ahandi wazisanga ni hano kuri The Voice TV. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe ubundi ukajya ugezwaho amakuru ko tugiye tuyashyira ku kanya ugahita uyabona. Uyu munsi rero twabazanira inkuru ijyanye na siporo, aho ikipe ya Rayon Sport bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport batangiye kuva ku rubuga rubahuza kubera kutihanganira hafi amezi 3 ikipe yabo imaze itabahemba. Rayon Sport rero iheruka guhemba abakinnyi bayo muri Mutarama 2020. Igihe.com dukesha inkuru yamenye ko bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe barimo umunyekongo Mugeni Kakule Fabrice na Niyonzima Ali bari mu batishimiye kuba iyi kipe imaze igihe itabahemba. Akaba barahise bava no ku rubuga rubahuza nk'uko akora left muri groupe ya WhatsApp muba muri kumwe. Aba bakinnyi rero kari babiri bahise bakora left barigendera. Bivugwa kandi ko hari n'abandi bakinnyi benshi batakivuga ku rubuga kubera ko ntacyo ubuyobozi buheruka kubabwira ku gihe bashobora kubonera imishahara yabo baheruka muri Mutarama 2020. Aba bakinnyi rero basabye ko bahabwa nibura ukwezi kumwe n'igice nabo bakigomwa ukundi, ariko ngo umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadate yababwiye ko naho bakura amafaranga. Iyi kipe iherutse gutanga igice cya kabiri cy'inkunga igenera abakinnyi bayo muri ibi bihe bya coronavirus, aho abakinnyi bakuru bahabwa 50,000 mu gihe abato bahabwa 25,000. Rayon Sport kandi ikoresha hafi 32 ku kwezi. Imaze iminsi nta mafaranga ihabwa na Skol, aho yishyuraga umwenda wa 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Yari yaragurijwe ariko ikaba izahabwa ikindi gice kingana na 32 z'amafaranga y'u Rwanda niyo umuterankunga wayo mukuru mbere y'uko umwaka w'imikino urangira. Mu ntangiriro z'uku kwezi umuyobozi wayo yasabye ko leta yafasha amakipe guhemba abakinnyi muri ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus. Rayon Sport yari isanzwe yinjiza impuzandengo ya 15,000 ku kwezi, zirimo 10,000 z'amanyarwanda zavuye ku kibuga n'izindi 5,000 z'amanyarwanda zatanzwe n'abafana. Rayon Sport ishingiye cyane ku mafaranga yinjiye ku kibuga. Iheruka gukina tariki ya 14 Werurwe, ariko umukino wayihuje na Gicumbi FC wabaye mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Abafana bayo kandi bamaze iminsi batanga inkunga yo gufasha ikipe hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefoni kuri akanyenyeri 610 urwego. Ndetse kuva icyo gikorwa gitangiye tariki ya 19 Werurwe 2020 akaba ari nayo yavuyemo inkunga ihabwa abakinnyi. Iyi yo ni The Voice TV. Komeza dukurikire ukora subscribe n'umutari wakora subscribe ubundi ugenda ugezwaho amakuru tugiye kutubagezaho. Komeza kugira ibihe byiza.